I am setting up maybe the blindest of blind dates. And I am the matchmaker. Laibach is a terrible rapper. In his music videos, uses pornography. This group is considered as neo-Nazi for Hitler-style scenery and clothing. This band basically jokes and laughs about what they call dictatorships around the world, and their music is terrible. If Laibach did visit the DPRK, they would carry out the provocation and harm its socialist system. So, without trust, without confidence, we cannot invite you here. Jedan aplauz i да го поканиме на сцената Иван. Dobar dan svima. Nadam se da ćete razumjeti ovaj bivši naš zajednički jezik. Dragi, nisam frontman kao što su me predstavili, nego jedan od članova grupe, kao što ste vidjeli. Inače, zvali su me na ovaj engage da otprilike odgovorim na pitanje šta je Laibach naučio kao zapadna grupa u Sjevernoj Koreji. Istina je, nismo to prije znali da smo zapadna grupa, jer uvijek se govorilo o nas kao da smo istočna grupa. Ali odmah kad smo napravili nešto globalno zanimljivo, odmah su nas zapadni mediji prozvali kao da smo zapadna grupa. Dakle, šta smo naučili? Jako teško je, to je jedna jako interesantna zemlja, Sjeverna Koreja, super fina zemlja, utopija, prava. Otprilike, ako ste gledali taj Truman Show, to je nešto tako, ali ljudi su fenomenalni, moram da kažem. Samo uvijek kad smo htjeli s njim pričati nešto malo ozbiljnije, izvući nešto iz njih, nije se zaista ništa dalo. Oni su se samo nasmijali i rekli naš je lider najveći, naša država je najveća i sve što radimo je super najveće. Otprilike to, ali inače su super ljudi. Evo, pogledat ćemo samo par stvari na brzinu, pošto nemamo puno vremena, da vidim da li ovo radi. Aha, naučili smo još i to, da je zapravo muzika zaista može biti, kako se to kaže, militantna stvar. Zvuk može djelovati u nekom smislu vojnički. Jer se u to isto vrijeme kad su nas pozvali u Sjevernu Koreju, u Pyongyang, gdje smo imali koncert, u to isto vrijeme je Južna Koreja instalirala ove ogromne zvučnike koje vidite tu po cijeloj granici sa Sjevernom Korejom i počeli su glasno svirati južnokorejski pop, K-pop i još nekakve propagandne stvari. I to je zaista bilo glasno. Onda su Sjevernokorejanci odgovorili sa svojim zvučnicima, ali njihovi nisu bili toliko jaki, toliko dobri, pa su počeli sa topovima gađati ove njihove zvučnice. I to se događalo doslovno kad smo mi bili u Pyongyangu i pripremali taj prvi navodno koncert, što se ikad dogodio tamo, rock koncert. Tako da to je bilo veoma interesantno i zbog toga, zbog ovog rata koji se događao na granici, njihov vođa Kim Jong-un nije stigao doći na naš koncert.
Evo, tu smo na glavnom trgu, na trgu Kim Il-sunga, ispred njihove zastave. Odmah kad smo stigli u Sjevernoj Koreji, otišli smo do ovih simpatičnih žena koje su krojačice, da su nam napravili ove njihove uniforme. To su njihove civilne uniforme, dosta kvalitetne, fino se osjećaš u njima. Ovako, pošto nismo ništa uspjeli izvući iz tih ljudi, premalo smo bili tamo 8 dana i kao što sam rekao, svi su bili super simpatični, ali ništa ne kažu, mislim, ništa duboko, samo neke površne informacije o tome kako je njihova zemlja najbolja i njihov lider. Odlučio sam da napravim nekakvu paralelu da možda potegnem nekakvu paralelu između Makedonije i Koreje, pošto su to dvije dosta slične zemlje. I Makedonija je podijeljena na Sjevernu i Južnu Makedoniju, i u Makedoniji je demokratija kao u Sjevernoj Koreji i tu ne gleda nitko, čuo sam televiziju kao ni u Sjevernoj Koreji zbog različitih razloga, tamo uglavnom nemaju ništa, nikakvog programa ili samo jedan koji se zaista ne gleda. Bitna je razlika ta što je satira u Sjevernoj Koreji zvanično zabranjena ili je negdje u undergroundu, ali zvanično su je zabranili nedavno sa zakonom jer ne dozvoljavaju, kažu da satira nije potrebna i da je sasvim bez veze da se ljudi prave. Mislim da to nije dostojno da se netko pravi gluposti. A čuo sam da i tu i u Sjevernoj Koreji slično, da zapravo ljudi, iako su demokratske zemlje, da nemaju baš puno riječi kod odlučivanja, recimo, o tome što radi vlada. Odbite mi ovo. Dakle, onda, ono što sam razmišljao je, kao i u Skoplju, tako i u Sjevernoj Koreji, ogromno se može izvući mislim, država puno gradi i novu arhitekturu, pošto Sjeverna Koreja je bila devastirana, u Skoplju znamo bio je zemljotres, onaj u 60. godinama, ovo što kasnije došlo, to je, ne znam kako vi to zovete, i tamo grade puno ovih novih kipova i tako dalje, i od toga se može zapravo puno zaključiti o nekoj državi, o politici, o svemu. Pogledajmo. Evo, ovo je navodno najveći hotel na svijetu, Ryugong hotel. Ovdje je još malo neizgrađen, jer nadam se da vidite. Ovo je već izgrađen. To je jedna fascinantna struktura, mislim, Sjevernokorejanci imaju smisao za modernizam i za, naravno, militantizam, totalitarizam i tako dalje, ali ovo je zaista fascinantna struktura. Ljudi ne znaju šta je unutra, možda taj njihova atomska bomba ili šta već, raketa, ali to je navodno sad izgrađen hotel i kao u funkciji, evo tu vidite, malo različite. Ovo je njihov ice ring, znači za skijalište, koje malo sliči malo, ne znam da li znate ovo, Braziliju, što je radio Oskar Niemeyer, on je radio slične zgrade tamo. Ovo je, evo, novi ice ring, dosta modernistički. Sad ću ja tu malo na brzinu jer imam dosta toga. Ovo opet fantastična modernistička struktura koja bi mogla biti izgrađena, ne znam, 60. u Skoplju. Ovo je njihov airport, kako bi trebao biti, nažalost nisu do toga stigli, napravili su malo drukčije, ali nije loš. Ni taj novi, sličan je ovom tu u Skoplju. Ovo je Rungrado, 1. maj stadion, najveći stadion na svijetu. Ima, ne znam koliko piše gore, 150.000 kapacitete. Fantastična stvar, nije jedini, ima još barem 2 ogromna stadiona. Evo, to je izvana. To oni uglavnom upotrebljavaju osim za fudbal, isto su potpuno otkačeni na fudbal, ali upotrebljavaju i za ove njihove igre koje su fantastična stvar kolektivnog duha, to su one, znamo ih možda neki još iz Jugoslavije, one štafeta 1. maj i tako dalje.
Ali to su zaista fantastične stvari jer su slične kao ovim kompjuterskim igrama. Ljudi su piksli i svi i rade te velike neke pop art slike. Nisam ništa stavio unutra. Idemo dalje. Ovo je njihov centar, ekshibicijski centar, 3 Revolution. Ovo je drugi, SciTech kompleks. To ljudi uglavnom ne znaju o Sjevernoj Koreji. Misle da je to jedna jadna zemlja, ali nije istina. Evo pogled na Pjongjang i na ovaj centar, znanstveno fantastični. I to izgleda dobro. Ovo je jedan zanimljiv primjer brojtističke arhitekture, kakvu imate tu u Skopju isto dosta. Ne znam kad je to izgrađeno, ali to je međunarodni cinema hall. Evo još iz daljine, malo blizine. To su zanimljive zgrade, takvih ima recimo i u Londonu dosta brojtističkih arhitektura. Ovo je recimo dvorana za rukomet. Čujem se da ste vi nešto pobjedili u rukometu. Fina dvorana, ide u zemlju, ozbiljno mislim da je interesantna arhitektura. Ovo je recimo jedna od tih modernističkih arhitektura koje nađeš, mi smo kad smo otišli iz Pjongjanga protiv granici sa Južnom Korejom, naišli smo na ovu kuću negde. I to je fenomenalna kuća, modernistički, malo podsjeća na ovaj brod koji je bio parkiran na rijeci ispred u Pjongjangu, tako da ima nekih sličnosti. Ovo je jedan hotel, neki novi hotel, jedan od najvećih, znači grade oni puno. Evo još jedna od tih novih zgrada. Inače, otprilike ovako izgleda novi deo grada, preko noći, ali nemojte se zavjeravati jer po noći oni nakon 10 ugasnu. Ne bih htio da se šalim na račun Sjeverne Koreje previše, ali oni ugasnu u 10, što je pravo. Mislim, zašto bi trebalo biti preko noći sve osvetljeno, jer to znamo da je ekološki bez veze. I ugasu sve, tako da grad praktički preko noći ne živi. Jedino su osvetljeni ovi likovi, ova 2 lika, Kim Il-sung i Kim Jong-il. Evo, ovo je preko dana još jedna figura, ovo je njihova podzemna, koju su, mislim da, Rusi gradili, tako da je prilike slična kao u Moskvi, oni koji ste vidjeli, ili u San Petersburgu. Ovo je jedno simpatično, kako se zove to, zabavni park kojeg je izgradio ovaj najnoviji, Kim Jong-un, i to zaista živi, to je jedan popartistički park, to je unutra, veliki šef unutra, u tog parka za djecu, sve je veoma simpatično. Ovo je zanimljivo, to su zamolili severnokorejske arhitekte da naprave nekakve studije kako bi Sjeverna Koreja trebala izgledati u buduće. Ovo je neki turistički deo Sjeverne Koreje i arhitekti su napravili jako interesantne stvari. Kao što vidite, dosta je ovih solarnih panela svugdje kao i sad, jer nema elektrike, onda ljudi to si dosta pomognu sa solarnim panelima, ali to izgleda zanimljivo, mislim, veoma zanimljivo. Evo, grad budućnosti u Sjevernoj Koreji, kako ga vide severnokorejski arhitekti, koji nikad nisu bili izvan Sjeverne Koreje, to treba povdariti. Ali to je, što je zanimljivo, evo, to je soba unutra i vidite skroz na lijevi je običan telefon, pošto tad u Sjevernoj Koreji kad se ovo radilo još nisu stigli ovi mobilni telefoni, tako da vidite da je to nevjerojatna kombinacija modernog i modernog. Ovo je možda malo istinska slika o Sjevernoj Koreji. To su oni prvi blokovi koji su gradili odmah nakon rušenja Pjongjanga, kad su im Amerikanci praktički porušili cijeli grad. Toga ima dosta još, sa igralištem za djecu ispred, ali ovo su već sad počeli malo barvat te blokove, farbat, tako da je to već malo podnošljivije, ali ovo je otprilike prava slika grada, starijeg dijela.
I to, ima trgove. Evo, ovo je usred noći, samo je osvetljen, vidite ovaj portret Kim Il-sunga, tad je još bio samo Kim Il-sung, sad su uvijek dva, Kim Il-sung i Kim Jong-il. I usred noći je samo to osvetljeno. Oni imaju ogromno ovih palača, kulturnih palača, nekih za teatra i tako dalje. To su fantastične zgrade. Evo je jedna od njih, Kumsan Palace of the Sun. Neće dalje. A? Tehnički? Jel može? Dobro, ovo je Liberation War Museum. Arhitektura uvijek puno govori, ali mislim oni zaista imaju fascinantne ove zgrade. Mansuade, neki art theater u Pjongjangu, drugi teater, to su sve ono za 10.000 ljudi i više. Grand Theater, East Pyongyang Grand Theater, znači ima ih koliko god hoćete. Ovo je April 25 House of Culture, vidite kako je to ogromno. Novi teatar, ovo je već malo modernistički, ovo je centralna dvorana za djecu, mislim ono za omladinsku kulturu. Sa druge strane, ovo je Moranbong Theater, neka klasična kočetina, isto koje ove vaše koje tu imate. Ovo je opet palača za djecu, za aktivnosti djece, to je ogromno, to je, mislim, nevjerovatno ogromno. Evo, People's Palace of Culture, gdje su uzeli malo, ne baš antičke parametre, ali tu negdje iz historije. Ovo se jako retko vidi, znači da tu ima nekakve stare arhitekture, pošto, kao što sam rekao, to je bilo sve uništeno, razrušeno za vrijeme rata korejskog. Ovo je knjižara, zapravo biblioteka, The Grand People's Study House. Još malo bliže. Još jedna palača kulture. Ovo je cirkus, tu sam bio u tom cirkusu. Ogroman je. Ovo je Kim Il-sungija, Kim Jong-ilgija Exhibition Hall. Znači Kim Il-sung, Kim Jong-il, koji su 2002 napravili. To je samo za izložbu cveća. Samo za izložbu cveća, nevjerovatno. Imaju veći, tu su vas nadmašili. Ovaj je najveći na svijetu, najveći. Ono kad su čuli da je malo manji od ovog pariškog, još su nadogradili na vrhu, još neke stvari su stavili. Učite od njih. Ovo je veliki spomenik udruženja Sjeverne i Južne Koreje na ulazu u grad. To je fantastična velika stvar. Ovo je recimo južnokorejska verzija tog istog spomenika, samo što je u Južnoj Koreji, malo je modest, ali postoji ta nekakva želja. Ali vidite da ima sličnosti u kipovima. Evo tu, ovi su slični ovim vašim isto. Ovo je monument fundacije Workers Party, radničke partije. To što je interesantno je da, to je ogromno, vidite koliko je veliko. To što je interesantno je da oni, ovo je ispred Đuče stolpa, koji je isto jedan najveći stolp, ali to što je interesantno da tu nije samo srp i kladivo, nego je ovaj treći, kako vi kažete, čopić, mislim, kako se kaže, za slikanje. Znači, ne samo radnici, ne samo seljaci, nego i intelektualci su dio. Rusi toga nisu imali. Ovo je ruska verzija, Worker and kolhoznica, poznata špica filma Mosfilm, dosta slična. Oni su samo Srp i Čekić, intelektualci van iz priče. Ovo je ta Đuče Tower, on je osvetljen na veče, na vrhu je staklena vatra, to je veliko, ono može se ići gore, ja sam bio gore, vidiš cijeli grad.
staklena vatra i to na večer je zaista super lijepo obojeno. Kao tu i tamo rade spomenike, samo tamo za razliku od vas, vi ste tu stavili sve moguće historijske ličnosti, tamo imaju samo ova dva. Nema drugo. Svi su oni izgledaju ko Bude, pošto religija nije dozvoljena u Sjevernoj Koreji. Ovo je njihov način prakticiranja budizma, zapravo religije. Vidite da su i smeše se isto, ko Bude. I to je to. Oni pokazuju uvijek put u vječnost. Strašno su dobri sa ovakvom plastikom, puno bolji nego tu kod vas. Strašno, vidite, to su množični, čak je to veliki posao, postao vidite, stalno oni, jedno te isti plus deca, plus seljaci, plus... Ali ovo je u Africi, ovo je Robert Mugabe, to je ogroman spomenik, oni su to izvode, mislim, tako bi mogli i vaši ovi umjetnici koji su napravili te skulpture, jer to je veliki posao za Sjevernu Koreju, u Africi grade ove ogromne skulpture ovih bivših diktatora, Laurent Kabila recimo, Zamora, ne znam šta, ovo su trojica njih. Vidite koliko je ovo ogromno, vidite ove ljudi ispod mravi. African Renaissance Monument in Senegal, to je ogromno. To su Sjevernokorejci radili, severnokorejski umjetnici, tako da znate. Ovo nisu severnokorejski radili, ovo je Freddie Mercury, ali je sličan negdje u Americi. Ovo je interesantan spomenik isto, samo ruka i puška. Evo ovako izgleda, tu ga vidimo. Još jedna verzija u Sjevernoj Koreji. Tu nema dvojbe zbog čega je taj spomenik Kalašnikov, kao što bi rekao Bregović, Kalašnikov ili nešto tako. Ovo je u Egiptu jedan sličan, čak i veći, puno veći, bajonet. Mislim, zamislite kakve modernističke spomenike rade ljudi. Ova je druga, suprotna verzija spomenika u Sjevernoj Koreji, koja je ono mekšana, nema one srednje. Imaš ono ili imaš ovo, neke balerine, lijepe, fine, bele, nedužne, ili sportisti, djeca, život, fino. Ova igra korio, njihov instrument. Ali to je najinteresantnije. Ovo je zapravo alternativa u Sjevernoj Koreji. Imaš puno ovakvih spomenika i to je zapravo posmeh, recimo ako baš netko traži kritiku države, sistema, ovo je posmeh države. To je nevjerojatno. Imaš puno takvih spomenika koji su navodno kao za decu, ali to je sprdačina. Evo zec, još zec. Ovaj zec čuva neku kulturnu instituciju ili nešto, mislim, nevjerojatno je. Toga ima dosta u Sjevernoj Koreji. Ovo nije Sjeverna Koreja, ovo je ovaj američki umjetnik, kako se zove već, taj koji je bio sa Čičulinom. Ali je slično, vidite, slična stvar. Jeff Koons je to. A ovo je južnokorejska verzija parka nevinih djevojčica koji izgleda nisu toliko nevine, neki taj tematski erotski park u Južnoj Koreji. Vidite, turisti se veselo slikaju. Toga ima ogromno. Erotski park, evo. Mislim. A ovo je opet Jeff Koons, slična stvar, vidite, pop art. Samo što on to puno skuplje prodaje. Ovo je Kate Moss od Mark Quina, on je slično napravio, ne znam koliko tih verzija Kate Moss i to je dosta slično tim. Evo, došao sam skoro do kraja, ovo je sad muški dio, ja se izvinjavam, ali zaista su Sjevernokorejke fantastične djevojke i super izgledaju, i muškarci isto, ali žene su ljepše. Žene su puno ljepše, ja moram to da pokažem, mislim, imaš fantastičnih žena, to je zaista, tek toliko da vidite da je tamo žive normalni ljudi. A ovo su devojke iz grupe Morambong. Mi smo pokušavali da sviramo zajedno sa njima. Njih je odabrao Kim Jong-un lično. To je zvanični državni pop band. To je kao da imaš nekih
10-15 Vanessa May karaktera na bini, u mini ovim skrtovima, i one rade koncerte za masu, za tih ne znam koliko, 20.000 ovih vojnika koji potpuno polude kad ih vide. I to je zvaničan band, pop band Kim Jong-una. Evo, ovako izgledaju u mini varijanti Vanessa May. Ovako izgleda, mi smo ovo tražili u vojničkoj varijanti, ali uvijek su u mini stvari. To je otprilike to, mogli bi ići sad dalje, ali pošto vidim da je time's up, zaključit ću ovdje na lijepoj finoj slici. Ako ima neko pitanje, molim vas, izvolite. Dečki, slobodno, ako sakate, prašajte. Vaša zemlja, njihova slične. Ne работа. Jel razumete makedonski ili da pričam srpski? Razumijem samo 3/4, otprilike. Na kraju ne razumem. Ovako, obzirom time da je sve ograničeno u Severnoj Koreji, je li izbor muzike isto tako ograničen? Ako da, šta je to što je napravilo vašu muziku dozvoljivu toj zemlji i kako su tamošnji žitelji reagirali na vašu muziku? Pa oni nisu znali kakvu muziku mi sviramo. To su tek čuli tamo i kad vidjeli se držali su se malo za glavu. Slali su prije cenzuru da je izbacila van neke najradikalnije pjesme gdje je ili ritam bio prežestok ili ne znam, ili im se nije sviđalo ovo ili ono. Ali sve o svemu mi smo ipak napravili taj koncert koji je bio za njih zanimljiv. Nisu nešto slično još čuli. Ne znaju oni za, ne znam, Michael Jacksona i Beatle i tako dalje. To nikad nisu čuli. A onaj prvi dio, izbor muzike, ograničen, naravno i ovdje je ograničen, svugdje je ograničen, mislim, svi moramo slušati jedne te iste pjesme na radiju, više manje, i ne znam, turbo folk i tako da, to je ograničeno. Nisu samo oni ograničeni. Može samo bez mikrofona, čujemo se. How many shows have you made, and how many traditional North Korean songs you needed to remix and to perform them? We did one big show in Pyongyang, and we did, let's say, half of a show in the music school in Korea the day before. I think it was, day before, where we kind of contributed partly with the students who performed the special show for us. So we did some songs with them, which was very interesting. We did certain North Korean and actually all Korean traditional songs, but they kind of didn't like. We had to take out two of them because they didn't like the rhythm. They thought that we should stick to the original rhythm, and they were afraid that our singer, who was doing part of the improvisation in part of the song in English, they don't understand English that well, and they said for the sake of their audience that should go out as well. And in the end, they also wanted to take our singer off the stage. They said it would be much better if he wouldn't sing, because they thought that he's making jokes of their old leader Kim Il-sung, because Kim Il-sung wrote this song. You can find it on YouTube, called Nostalgia, and he's singing with approximately same voice as our singer, so really like, you know. And they didn't like our singer's voice very much, also because they're very much into, music and kind of kitsch. They like, lots of kitsch. Imаме други прашања? Right, I'm going to do this in English because my Serbian sucks. So whenever a journalist enters in North Korea, they either tell us the autocratic side of the regime, or tell us how people are malnourished, how they don't have electricity, or like yourself, give us an insight of their architecture.
But I'm a little bit of interested of what's the mundane life of people, everyday life of people in North Korea. So, for example, is there military presence on the street? Do people watch? What do they broadcast on the TV channels? What do they do in their everyday life if they don't have internet, they don't have television, they don't work 24/7? So I'm interested in the mundane life of people, what it's like. They actually do have internet, kind of their own intranet. And everybody now, if you go there, at least in Pyongyang, we saw many people with mobile phones. And, they appear on the street absolutely relaxed. They're very relaxed. They dance. They do, I had a walk through the city, which I shouldn't. But, so I saw some, supposedly real life. And it was very relaxed. They played, basketball, everything. You see a lot of soldiers on the street. But it's a different story because in Korea, people don't have, it's difficult to find really real jobs. So they simply dress them up in the uniforms. They say to the rest of the world, we have, 20 million people, soldiers, and they actually go home in uniforms in the evening. They sleep at home. During the day, they come to the whatever military barracks. They do something useful. They even clean the streets. It's a very, very clean city, and they're very kind. If you say hello to the soldier, he would be, very happy to reply, hi, and so on. It's not that strict as we all believe. We haven't seen hungry people. We haven't seen that, at least not in Pyongyang. And we traveled through another city. It was all very relaxed. Of course, it's a poverty, but you don't see hunger. You see basically, seriously, more or less satisfied people. They watch television, they have, I think, 2 or 4 programs, historic program, their political program, and something. In hotels, we could watch even American films and so on, but generally, I think they get pretty much a flat with 2 pictures on the wall and with radio and television, and that's it. Ве молам само во интерес на времето да биде кратко прашањето, инаку нормално дека може. Работи. Ја пратим Лајбах точно 30 година, још кад сам бил студент у Загребу. И био сам есена со Љубљани кад сте свирали са симфоничарима словенски телевизија у Крижанкама и било е феноменално. И публика е била одушевljena. Па сам помислио да ми некој пред 30 година говорио да ќе сред Љубљана луѓе скандирати Лајбах, Лајбах, ја бих се смијал. Можете ми речи како вас прихватају у вашој домовини у Словенiji? Pa mi se sad smijemo. Pa mislim, nije Laibach nešto što bi ljudi previše voljeli, ali pošto smo toliko dugo na sceni i, znaš, ne popuštamo, oni su jednostavno primorani da nas prihvate i tako je. A kada su ljudi postali svjesni da ste vi u stvari satira totalitarizma? Pa to ne smiješ nikome da kažeš, jer znaš, mislim, to treba zadržati za sebe, ne smemo mi. Onda nas ne bi shvaćali ozbiljno. Da, to je poenta. Благодарам.